Улакка сен чаап жүрчүбү? Улакка чабылдыбы? Бул сиздики да эми ал? 61ге берем деп атат. Берем деп отур. 60ка бер деп отур. 60. Сиз 61. Келип калып турго байке, ортодон бөлүп койгула да бүттү да, чечилип калып турго. Турабы? Бөлүп коебуз байке, ортодон кетти мынакей биз соодасын. Ассаламу алейкум. Талас тургундары. Бүгүн Таластагы малбазарды тартып берейин сиздерге. Бүгүн 10 апрель алгандар кой жактан баштайбыз. Караңыздар туугандар, мал ушунчалык көп экен, таң калып атам. Көчөгө батпай кетип турган. Көчө бияк бети. Аралап башта кыйын го. Сырттагы базардын баасын билип берейин. Ассаламу алейкум. Неке кандай? Жакшы, кандай? Бул эмне, чарбабы же, согундарбы? Байланган койлор. Канча болот? 17 болор. 17 э? Эттүкөн э? 14, 12. Болор балар. Содасына берек. Чарбалар канча болот, чарбалар? 16. Я. 16. Сатабыздарбы? Канча тиш экен? 4 тиште. Булар боозбу? 10 миңден сатып атпырмын койлорду, кыргыз койлорду. Рахмат байке. Канчадан алыстар байкелер? Же сатылабы? Алдык. Канчадан алыстар? 6-2. 6200 не булар токтулар да. Ургачы. 6-2 5 чейин. Мен силерге колдон келишинче соода болуп сатылып кеткендерин тартып берген аракетин кылайын. Же соода жүрүп берген жерлерди дагы тарткан аракетин кылайын. Канча экен могу токтулар я? 8,5. 8,5. Боозбу булар? Шишек. Шишектер экен. Канча экен козу койлор? Козу кой 13,5. 13,5. Чоң кой экен, а? 13,5. Болушу канча? 13ке бербей атым, берем. Бербей атыр. Көрүзөк. Теги канча? 18 доллар. Коз чоңоп калдырбы, э? Кочкор. Кочкор болсо. Баланын ичине кирип атабыз. Козу койлор канча экен байке? Кайсы? Ну, кичиреги. 10 миң сом берем. 10 миң, э? Козусу менен. Ну, токтулар канча экен байке? Булар 8 сом. 8 миң менен. Ну, быйылкы кышында туган. Ну, багалаңдар канча? Мына чоңу. 11. 11? Өрүк болуп калыптыр да жерден, э? Менде неме бар? Ну, чарба койлор канча экен? YouTube бу, биздики шишек. Шишектерби булар, э? Байке, козу койлор канча я, чарба? 11 дот. 11. Кандай мал, арзан кымбат? Кымбат го бу жотой. Кымбаттап кеттиби? Кымбаттап кетти. Үйдө болот. Үйдө болот, ала албай атсыздарбы? Алып отур. Мынакей ушул тактыр мал алат негизи. Бирок бүгүн мал кымбат деп атат. Мал кымбат экен бүгүн. Ассаламу алейкум. Мынакей кандай? Кайдын сатып атат? Сатып. Булар эттүүлөр го деме? Канча экен? 12,5 деп турум. 12,5, э? Мал кандай болуп атат? Алуучулар чөтө кымбат деп атат го? Сатуучулардын оюн угуп коелучу. Ошентип атат эми ким мисалы үчүн мындай да. Сатуучуга арзанбы? Жок, мындай болот. Базар мындай да, эгер мал арзан болсо, алармандан нысап кетет дейт. Мал кымбат болсо, сатармандан нысап кетет. Эң туурасы. Туурабы, болду. Канча калды байкеде, сатылабы? Сатылат. Канча экен? 14. Так, моларды. Токтулар канча? Я. 12. 12? Жок, булар 11. 11. Кайсың 12? Булар 11ден. Булар эмне, шишектерби? Семизби же, семиз эмеспи? Байлангандар. Байлангандар. Но козу кой канча байке? 16 ногубу? 11. Бул 16бы? Кымбат эмеспи я? Элдер 12 деп элеп атыр го.
Ba ар кандай болуп атат көрүп атасың. Талас жарнама. Мал көп тугандар. Мал көп болсо да кымбат болуп атат деп айтышып атат. Ну, козу койлор канча экен я? Байке, кім? 12,5. Я. 13,5. 13,5? 12,5'dan бересің бе? Қаншаға беріп жатсың? 12,5. 12,5 беріп жатсың, е? Ha, бересің, е? Байке, чарба койлор канча экен? Ой жоқ мында. Я. А, шишектер бе бұлар, е? Қанша екен? 14 доллар. Байланған бұл? Байлағанға 14,5. Охо, ну емнеғын қошқар, я? Не пародасы? Аралаш. Аралаш бе? Таза емес бе? Қаншада отыз? 100 лira oldu. 100? Бұның не, өзінде қошқорлық қалау, сойғын қалау? Ушунча семіз болу бара, не? Sen istelemez mi? Çarbayı. Қанша тіш бұл? 4 diş var. 4 тіш, е? Қаншаға сұрып атат? Arandaya geliyor. Қанша мұндай? 70'ke өрбей атасы. Номеріңізді айтып қоңыз. 702 0702 17 40 50. 17 40 52 şu qo'chqor kimga жақса çalasыздар. Daha бар mı? Бар, е? Қанша oldu бағып отқаныңызға? 1 yıl oldu. 1 жыл. Не жақсы эле чыгып атабы қозылары? Сіздікі қанша байке? 64 lira. 60. Сіздікі емне порода? Araşan. Арашандар ушундай чакан эле болобу, козубу? Kozu. 10 ay oldu. 10 айлык козу турбайбы караңыздар? 10 aylık kozu. Qo'chqorlarning bahosi, attın bahosini barib qo'ygan, ne öyle? Arp kaldı. Yaxshi ekan, ha? Qancha berib atasiz siznikini? Az bellik. Bereli, qancha olsa berib olam deb tursiz? 1.50 olsa versin. 50 ga berib olam. Neyse. Mına qo'y jag'in. Qo'y jag'in tartib qo'yganlar, anda berse torpoq jag'ini o'tdik. Muzolar qancha ekan acha? Ya. 13 tane. Sizdiki? Yok, ben takıldım. 23. 23. Erkek urgaçı. Ya. Erkek urgaçı. Bakın o erkek torpak kança? Kaysın sen? 30. 30. Kımbat mı esmi bakın? Yok buyurun 30. Buçu. Al 29. Kança bir odat? Arkanday. 26, 23. 26'ga berip yatası. Mal bugün kımbat okşaydı ha? Sırap koyun çağırdı. Avuçulardan. Sizdiki kança ya? 28. 28. Toğu getire turgan torpoktor. Kança aylık? 1 yaş 2 ay. 1 yaş 2 aylık. Mına байке тазаганды. Tazagan kança eken tazagan? Тазаганды бир 17 доллар өрөм арзан эле. Tazaganды bakkan kişi çota tazagan emez okşuydu kalan. Ya. Кайсы канал, кайсы канал? Talas jarnama. Ya. Talas jarnama. No kança eken torpok urgaç eken ha erkek eken. 28. 28. Kançaga berip yatsın dost? Açık aç. 27. 27 görüp yatsın mı? Sizdiki bayka? 25'ten. Mam baykenin arzan eken. Realni bağını koyup turdan bunday. 28 30 debe mi eken şu bak şu. 24'ten Var berip yaştaşıl eken 24'ten berip salası. 20'ge 23'lerden. Mına ken jiniga 23'ten lira berip salat eken eken. Yaxşılap siz silkide 22'ge de berip salçıda ekensek he? Öz 22'den boldu bro. Afıtasın. 22'den nolar toğa getiren gitti layık tuken da. Uşlar gelse kançadan satsa bolot güzünde gayra. Öz üstüne jaraşanda. Öz üstüne jaraşır. Biroq yaxşı eken nolar. Kança aylıktar? 6 aylık, 7 aylıklar var. Mal alıp satat ekens. Bazar boyunca aytып koyuңuz. Qanday arzan kımbat? Biraz kıyımladı okşaydı. Kımbatırağı. Geçe bugün değil. Keçe бүгүн кыймылдады. Көтөрүлүп калыптыр, мал көп кой, торпоктор. Мында эркек торпоктор турбачы эле го, деги го, мында я. Алуучу жок, эмне? Алуучу жок болсо деле көтөрүлүп атабы. Торпок жагы ушундай экен туугандар. Караңыздар, торпок ушунчалык көп. Торпок аябай көп экен. Чоңураак торпоктор тартып берели. Kança eken bayke? Urgaç eken he? No, bukalar kança eken ya bukalar?
Kimniki yani o bukalar? Talaz jarma. No, kimniki ekan yani onun bahsi gerek болып отыр. Satып olsa gerek değil mi? Qanayni tartma yukama. Qanaka bayken numazını, qanaka? Mana süttü Ya bu Qanay. degeniniz qanday? Tushib bo'lganmi? To'ylak tuvatdi, süttü bo'libdi. Bo'y bichaka yo'q bayka? Yo'q, chaqanada yaxshida. Qanchada otasiz? 40 da odam. 40 ta otasi. Anam 38 ga beraman da. Qayerdiki bu? Kalindiki. Kalindiki. Nomuzni aytib qo'ying. Nomuzni aytib qo'ying. Yumurtadan olib bersin. Arzon aytib o'ttir. Qancha nom? 0509 59 29 59. Kelavergilar. Bu Qanayn. Qanday ekan? Kalinin ayında. O'tmay qolsa Shu nomerga chalib ketasiz. No qancha ekan ya? To'pog'im. 60. 60. Birinchi tunguchi bu? 60. Qancha ko'rasiz? Qancha ko'rasiz? 65. Boshqacha qo'ysa odam. 45 ko'rasiz, 45 ga keladi. 45 ko'radi ekan. No, bo'z xunaji qancha aka? Qaysidir? To'yin deb qolib turay. Bir jumaning ichida to'yib qo'ydimi? Bir jumaning ichida to'yib turgan birinchi tunguch. Xunaji 50 ming. Mageno torpomen qancha? Ketdimi? Buyursa ketayın. Qanaqa YouTube'ga tushib qo'yasizlar-chi. Qancha surib otasiz? 61 ga bereyim de otur. Kes kavarma. Bu sizniki-da mal. İyi. 61 ga berem deb otasiz. Berem de otur. 60 ga ver de otur. Ha 60. Siz 61. Gelip qolib turma bayga. O'rtadan bo'lib qoladi, bitdi-da, chechilib qolib turma. Turo? Bo'lib qoldi bayga. O'rtadan ketdi aka, biz savdosini sevib bo'lib qoldik, o'rtadan bo'ldi. 60 ming 500 ga ketdi. No, yetdi. Buqalar qancha ekan? Olayım bular. Sevmiş bulayım da. Qancha ekan? Tira so'yish kerak bo'ldi. O, sünnet sonuç geliyor. 68'te. 68 ne? Qancha kilo et beradi shular? 80 kilo. 180 kilo beradi. Qanchaga berading? 65'ten verem. 65 dan beradi. Mana etdi. Onaylarına basın bitirdingizmi? Baka uy qancha ekan uy? 65. Ya. 65. 65. Bu ne? Chaqalay bo'lib ketganmi? Cho'ngroq uylardan topib beraylik mana yerda. Cho'ng uy bor ekan. Mana uy sizniki? Qancha ekan? 100 ming a? Qanchanchi to'tu? 5-chi. Cho'ng uy ekan tug'ana. Qancha sut bor? 20. 20 litr. Sut bor ekan, yaxshi uy ekan. Qancha berib aytasiz? 95. 95 ga berib beradi. Daha bir tartib beraylik. Mana uy qancha ekan necha? 90 ga berasiz. Qanchanchi to'tu? 4,5. 4 to'tu a? Qancha sut bor necha? 13, 14. 13 14. Sonra verem deysiz. No uy qancha ekan ya uy? Ya, Uy qancha? 85 tutun, 83 görem sizga. Yo, müzine sindir so'radingmi? Bayka müzü çeçmekti da. Süt çeçet. Süt çeçer. Sütü O, qancha sut beradi? 9 litrde. 9 litrde. Taylar jag'ına keldik. To'g'ga getiring. Taylar qancha ekan bayka? 35. 35 dan erkek urg'achi. Kurgaç. Qanchadan berasiz? 33. To'g'ga getirganga sonda bular, ha? Tamam. Siznikichi bayka? 23. Erkek. Ha, erkek a? Urg'achi qimmatroq bo'ladi. Torpoqniki navorot, erkek qimmat bo'ladi. Narx urg'achichi? 36. Ukam taying qancha taying erkek taying? 34. Ya, 34. 34. Qanchaga berading? 38. 38. Siznikichi? 55. 55. Bu ne? Tazagan bu. Ya. Ya. Kuluk ha? Qanchaga berading buni? 50. Jasqa tay chiqdi-ku. Bo'y cho'nkan ha? Taza ekan. Tazagan deydi. Tazagan bor ekan. Erkek urg'achi. Urg'achi. Jasqa nima chiqdi u? Tay chiqdi. Cho'nkan ha?
Omurolorun tartsan omurolorun. Qana omurolorun töштөрүңүз нар бастырчы аны көрөлү. Мынакей мал кылам, бие кылам десеңиздер, ылайыктуу болчу да экен. Баасын айтайын мүкөм. 55 миң, э? Бул кандай атасы, энеси дегендей? Каяктыкы? Энеси Карабайыр эле. Карабайыр. Бакаятан, э? Телефонун айтып кой. 500. 0500 505 505 51 20 14. Канча берип атат негизден? 51 şu. 50ге берип атсаң эле. Болор канча? 53 ol vereyim. 53. Мынакей жакта чабасыздар туугандар. Ат жагын тартып бересиздер. Ассаламу алейкум. Ат канча ат? 230. Кандай өнөрлөрү бар? Бүт өнөрү бар бе? Байке жорго канча жорго? 90. Ай сонун экен да. Бул каяктыкы ат я? Бакаята? Неме улакка чабып атсызбы? Жаң кошулат. Жаң кошулуп атабы, э? Жашта. Мындай сүскөндөрү, жүгүргөндөрү кандай? Жакшы. Номериңизди айтып коюңуз. 706 0706 83 61. Туугандар ат жакшы ат экен чын эле. Нары бастырсаңыз көрөйлү. Жоон. Жаш болсо да жоон экен. Бир сүзүштүрүп көрбөйсүзбү акырын жай көрөйлү. Сүзүштүрүп көрбөйсүзбү? Жаман көрүп атам эле. Жаман көрүп атам. Макул. Жакшы аттар. Жакшы аттар бүгүн аз экен. Оно жөнүндө бир жакшы ат бар экен. Ошондо тартайлы. Гогат канча гогат? Я. 140. Не өнөрү бар bunun? Ya. Улакка чабылат, э? Канчага бербей атсың? 140ка бербей атсың? 100 бербей атсың, э? Байке ат канча таксыр? 100 тотал. 100. Не өнөрү бар bunun? Улакка, арабага, культивацияга дегендей. Улакканы чапкан жок. Мына эле чарба, э? Канчага берип аласыз? 95. Болуш 95. Но кара ат канча үкөм? Я. Бул кандай улак татуу же эмненин аты? Улак, э? Жашы канча? 3 аз. 2 азы, э? Каяктыкы? Көк кашат. Улакка чабып атсыңарбы? Кандай жүгүрөт экен? Сүскөндөрү. Силе? Канча бербей атсың? Болор 120, э? Сеники канча чарбат? 90. Но сары ат канча экен? Кунан бу же быштыбы? Асы? Канча экен баасы? Я. 150. Ой, кымбат го. Эмне мынча кымбат? Не өнөр? Улакка чабылабы? Чакан экен, э, бираз? Ат канча эдико? Я. Ким аты бул? Кайсы чоңотоң? Миша экелердики. Чоң экен, э? Бастырбайдым көрөлүм мындай. Буба, сен улакка сен чабып жүрчүбү? Улакка чабылдыбы? Бека түшпөйүнбү? Чабып элекпи? Эртең көрсөтөт. Мындай көргөзбөйсүң өнөрлөрүн көрөлү бир. Я. Канча байке агат? 150 миң. 150 миң? Бааз чыгып атыр, азыр келет эзи. Канчага кетейин деп атат? 150ге сүйлөшпөйт, азыр бааз келет, ошого кетип атат 150ге. Мындай сүскөндөр көк мончок каяктыкы бул көк мончок? Бул Орловканыкы. Ак мончок деп кок коюп билесиздер, ак экен го. Атактуу Рысбек деген сайыпкердин күлүгү болот. Жакшы экен. Номериңизди айтып коюңуз, жаккандар болсо чалып, может баазы көтөрүлүп кетет. Ой, 707 0707 79 78 01. Бираз көрбөйсүз, бираз сүскөндөрүн көрөйлү. Эдико. Нерде буга татыктуу ат жок болуп атат. На, жай, бираз. Кана Эдико бери кайры.
Көрөйлү Акмончокто. Sallayım hocam sal. 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 Болсо мен сурам калды. Bazını öldürü olmayla. Öyle. Büyürge salarda aksap kalmaz. Dodadan görsetsin önörün anda yoksa. Жай көрбөйлү мен. Кана Эдико, бастырчы бер, ey. Бул кимдин аты ошондо? Атасы, энеси дегендей. Атасы эме? Көлгарада. Я. Көлгаранын баласы. Көлгаран баласы. Бою канча? Аябай чоң го? 170. Мындай жай чаап көрдүңөрбү улакка? Түскөндөр кандай? Номериң айт. 0509 60 09 09. Табасын аты мынакей көрүңүздөр, бою да чоң. Жашап. Бейлер тартып берейин сиздерге. Канча досуңбу? 150. Улактын атыбы? Каердики? 8 март, Жашы канча? 2 аз, Мэрак койчу өтүп кетейин. Гогат канча, Гогат? 180. Улактыкыбы? Үйүргө, Үйүргө кандай кайтарат? Жакшы. Каердики? Кароо Ленин. Лениндики. Канчага бербей атасыз? 150 көрбей атасы. Номеріңізді айтып қойыңыз. 0705 86 45 45. Гогат үйірге жақса чаластар. Бейлер аңды екен, бейлерді. Бейлер бар екен бе, бейлер. Амына келе туып қойған. Бейлер бар екен, бейлер туып аштады. Бейлер қанша екен я, бейлер? 115. Ya. 110 115 ya. Bular qanchанчы tug'ishlari? Biri 3-chi ya. Sadravo yaxshi ele. Saat жүрөт, Арықпай qo'ysiz qo'y aka. Anыңызда тура. Bo'sbey qancha ekan baykacha? So'g'inmi? Bo's. Yaxshi bey ekan, Qancha ekan basi? 160 ha? Qanchанчы tuğdu bayka? 5'ti tuğdu. 5'ti tuğdu. Sadravi içinde 6'ncısı var. Bakın taza bey ekan da. To'liq ko'p, jumurtqaday son baqqan ekan da. Cho'pni ayab olib turdi aqchani. Hatta bey bor. No, qarabiya qancha ekan qarabiya? 95 ha? Qachon to'ydi? Ağız jarnama. Sen qancha bu tayın o'zi, qunam bu? 65 bin so'm. 65. Kelechek var mı? Bunday michoz yaxshi ekan, 63 ga berib aytadi. Bu qundan chiqdi u? 62 ga turadi. 62 ga berib aytadi ekan. Qundan chiqdi. Kelechegi bor. Uvaqa chapsa bolchida ekan. Baytal da bu da. Ha, baytal bu. Ha, bu beyg'ish kerak turibdi, tuxum olish kerak ekan, Yaxshi ekan. Asıl tuxum ekan. Beylerdi de tartib bereylik. Asıldan chiqqan beyni tartib beramiz hozir. Bey qancha ekan baka, bey? Qaysi o'zi? 95. Bo's bu? 90 ga ketdi. Ha, ketdi. 90 ga ketib oladi tuganlar. İçindeki qanchанчы tuğdu? Birinchisi. Ha, birinchisi. Yaxshi ekan. 90 ga ketdi buna. Qancha ekan taylar? 50'den. 50'den, he? Erkek urgaç. Taylar qancha ekan taylar? Taylar qancha bo'ladi ya? Yaxshi taylar nechaları? Bazı aytgan yo'qmi? Bazı bir aytqansiz aka. 37 den yaxshi taylar. Tuğanlar meni qo'lman kelishincha tartib berdi sizlarga. At qancha ekan at?
Iya. 160 жақсы екен. Лайк басып қолдап қойыңыздар. Талас базарын тартып беремін деп. Уада қойған едім. Онан кеште тарттым. Ну жақсы екен. Ну қанша екен, ну иә? 100. Жақсы. Неміз бар, телевизияшын. Талас жарнама. Талас жарнама. Жақсы екен. Қанша сүті бар? Қанша сүті бар? 17 литр сүті бар екен. Telefon atып қойыңыз сразу эле. Süt азыр кымбаттады, сүтүмен актап коет экен да. Торпогу жаңга кылат. 100 миң бала теңдигин Туура. Торпогу да жакшы. Торпокту алып калбайсыз. Номериңизди айтып коюңузчу. Номериңизди. Кандай? Эме 708 708 25 91 98. Канчанчысы бул тууту? 5-чи. Иә. 5-чиси. Ооба. Жакшы экен, 17 литр сүтү бар. Канча болду багып атканыңызга? Кандай? Өзүңүз багып атканыңызга. Эмне сатып атасыз буну 17 литр сүт берип атсам? Сүттүн багы 50 сом болуп атса. Там алам, там. Зарыл болуп сатып атты. Там алам деп сатып атты. Болбосо сата турган үй эмес экен да. Бербейм. Тугандар сөз түрдө лайк басып коюңдар. Лайк басып коюш тугандар сиздерге негизи оор деле эмес, биз үчүн өтө маанилүү. Келерки чыгарышка чейин анда саламатта калыңыздар.